Perezida wa Tunisia Kais Saied yongereye igihe cy'ihagarikwa ry'inteko ishinga amategeko kandi atangaza itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga nyuma y'amezi hafi 5 akuyeho guverinoma akiha ubutegetsi busesuye. Ingabo z'Ubufaransa ziteguraga kuva mu mujyi wa Tombouctou kuri wa kabiri nyuma y'imyaka 8 ishize Ubufaransa bwinjiye mu bushyamirane mu gihugu cya Mali mu karere ka Sahel. Ibihumbi muri Sudani ejo bateraniye mu mijyi yose mu gihugu bashaka kugumisha igitutu ku bayobozi ba gisirikare bakoze kudeta mu kwezi kwa 10 ariko bakaza gusubizaho minisitiri w'intebe Abdallah Hamdok nyuma y'imyigaragambyo. Doze ebyiri za Pfizer-BioNTech urukingo rwa COVID-19 zisa n'izatumye abantu batajya mu bitaro muri Afurika y'Epfo ku gipimo cya 70% muri ibi byumweru bishize. Bivugwa mu bushakashatsi bwerekanye ko urwo rukingo rudafite ingufu zihagije zo guhangana na virusi nshya Omicron. Umuyobozi wa gakondo mu mujyi wa Benin mu majyepfo ya Nigeria, umwami Uku Akiporo Ewuware wa kabiri, ejo yakoresheje ibirori byo kwishimira ko ibintu bibiri by'agaciro gakomeye byasahuwe mu gihe cy'ubukoloni bizagaruka mu gihugu. Bizava muri za kaminuza za Aberdeen na Cambridge mu Bwongereza.